Edia me bedia. Ejaku. Me bedia everything. Ejaku. Mama. Ejaku bema. Me se me meji fi. Me dia kwa also de kwa Ejaku ya tie me kakra wada Roma. Ana mi no tumi fi o. Me no tumi fi o na me hwe ma. Oh, there be to boase. Enfa before what they to boase akasa kama. Asem na wie na ma no e ma na nya before wada Roma. We dey me sada say why? Mama me bufu kra bet na man kra na pusu bet ma ha ma she adwifie ngabu. Me mitimi bibia bi o. What say? Me mitimi bibia bi. Ma say that na ma tesu din. Ese me edimi fu. Okay. Me mitimi bibia bi. Mitimi bibia bi wan hwe ya de wo enjoy the kra da bon. Wan hwe yi. E ma no me enjoy na ne de wa hen. E da bon wan hwe kra da bon. What is it? Obi tai dan, obi te obi nchen. Wo ti fie mu am. Minha chama sabe se está de fecha mancra. Obi so ta o pe kota protkura winya. O ti fie mu ka, ko da ho brogo nsuoda. Hwe. O ti fa akutim. Wasa san fansa ko da ore je tie nyina ma o misa je be ne bia mpa ko to ma. Ona ne te na o si dan no. Ona ne te na o si dan no. Mpa Jose. Na worry na o si dan no. Na me nga worry, na me see. Oh, I said we can say me kura oba ho be he ya tu free of one ata te kura ni da we can Bema we dey also oni mu da se na wo si dan po buisa se on na eke ma bisa no wose no onim se wo si dan wo si dan aka kire me onto so wie ye wo si dan aka kire me me man kan kire no man kan kire no kura surprise no we dey me man kan kire no ama won kan kura obo mama sewa ye go enkropi me do fopa kabe na mo am di efiemu ya be sokai efiemu ya ne de soft oh why ade efiemu ade said was ya sifiemu apa do yira tena mu de why ade nya me nyina kra na be sa wonim aba me sa wakwa no tum mama so mpɛ manya o me dia so ta kurum no on no fan support me nya bia no on fan shen kra no ntranga bi eja Joseph eja Joseph mama me do fopa we de wada Roma ni dia wo dia ama ye Sompa Nkomo ye se ye da se pa na ye twe be makolabo ye pa asumdue ye pe odo ye pe biakoye wada Roma we de ye sraw da ben ye pese ye be hye da wadwuma wo ye adwuma da ben na wo be ye pese producer ne wo kasa wo off air na ama ye da ye betimi atena se nya afidie so krampa ye betimi atena se office na ya ka asem na hwe ba bia e wo se ye de ne ma toto a ye mfiri nto why na bibia anya kama wada Roma oba no so bibi wo hɔ aba ye nyina ye atena se de ewo mo no na ya ka kire no why iti ma producer e da se se anyambo a kire ye sorry I be say di nkomo why wada Roma why me da se papa paye ebusiafo eja kwadwo fodwo dodo na friend Joseph Juma ajaku ai eno ye ne bon komo no Anastasia ni kuno wade no no na mame ma me nko me se champion so asem na wie ye no no yo wo hina ye mame me da se pa na wo say ya na ye tu emaba ne emrantiefo a ya na wo mu enta entie ebinie wo hwe ejaya sister ne abrante ware ya no wanya 17 years na bra no so ye 20 something enti no physically no na wo mu nya mature de kra mfa sa na socially no so no na wo mu nya mature na adwiri mu so no na sabio ebe wo form kakra wo enyini sa side enyini sa enu ntina de na ya ehwe no do no na wo mu enti ase ya honam akono okay bro ni say last na edi wo mu ekowie sa pempe so no wotie girl ya wo say JHS no wo mu anya hwe SSS o wie ye ansa na wo mu ekokoye bibie na chese wo obono ho modern no obono ho modern akra no ho no ne ade enti nka SSS na chi no na sebe nka ne papa enwu na nka bia nka woto aso a emse nka obeya matured ekakra na wenyine na nka obenyine kakra na wenyine chikura so no nka enya hwe chese wo mutimi tena ye ewoye na me ka se be ma na semo ebeye dimpa esene na yetete no no enso so no ensem no ekro no ese be ma na ofom kakra obenso ofom kakra na ne mama ni gi obai ho kra so ene se
wo ba ye no o metwa abo ese be ma ne mfasika sei ensum no ena won sanka say ne be ma no ayama no nani enso na ye kan bibi say ensa na o me de koye no obia ansom enso mo dan gu fom no ma me de ko fai wo de ko to dem o abrante no ekogye ye ntawade no agu enti ne me kan say be mai wutimi wo say asam ye bi ewonimu okay ye ababa yi kru no asam ye bi ewonimu no one say ye enamafo na ya wo mo aba no tembia no ya na wo mo emie wo mo ani emfa nhwe enema bi emema ya enkrofo bi a sebe se wo mu wo mo a wo mo ntimi no tina bible ma e share say Onyankopon e kan say emma ya mre ye ho ase na emema nso wo mo no efise emema eni do na ma nso ye mre ye ho ase tina Onyankopon share ye no ababa ye se metie ne ka say mu a wasu ofri Kenya ase duase memetie me so firi Kenya ase duase me ma me firi Kenya ase papa firi duase fidie so ana wo ka ne mpesa me ka kire ne se so pesa be ma didi ma wo bidie ma wo ma bidia se se wo bro ho ase emfa woni asem bia ye asie se se wo bro ho ase pa ave se enne no sika ho den yam forget it wo akwa ware eno de wo na ma akwan no ko ware ye yam forget it wo nya ho asem ne ye ka enkoda na asem na ye ka enne yen ka no kura emfa nkire ema no mu binom se nya se odi ka de wasem ko ba bi na wadi fo say ye diagnose no hu na wadi bem sorry na wadi bem say ye twetwe ne se ne abasa na ye hu enokura twodo aye wo mu na ye setere na ye ka na ye de ye adwuma e beboa be ma na aboa oba no enti no me ka to ne se no man no sebio atete enti wo se wa frifie wo de dan mienu bi ama si awie o si awie yo me de tumi no wa ya ade fi se sebe wa mepamu emfiri mu na che se odone ba no odone ma no enti wo na ka wo fam dia ya wo be ya ma be ma no so aye den odono aye mua timi saw akaka bebrebe ene wonyese no ka wonu tum bomode na ka wonu etum fi se na no hu mu nwe wo twa den ene sika eni wono mo na ye kan ya kan aseta na ya wonu obi te no wunnim se na esitie enu ntini America ne se bema no sebe wonto enkwara no ntwene ye wo ba ya na wo kasa e wo office so na me ka se o mane wo mo kapre ba kwa ntino wo kukaka na million afa na me pagi me na me show what you say sebio obi won mo kura 9 no kura na se 10 kura no won fa emma chese obeka se woni so hu enayi nanso we nyina achi no won na de ba ko se wo hene yire ma ye mfa ye bo so enya ade okay emma ye mre ye ho ase ye mfa ye bo so enya ade ni nti ye mani abre ne se be me ene wunya de nkode ko private school ana meboa endi sa wo chia kura ba ne se be me ana se be ma ne nhwa kura no kura kafane se bia ka ho che na aba se nka wo do komu ehu se ntia won tua nkora no school fees ana se bia wonya de na wo fite prako pe enkoyi kola no emfiri wa abla wo na mane me de na me head mistress e wo soja line no oba wutimi mma me kan chem se wo ba be yi uma no wa abla be ma no enka yes abraya be ma ne kan ho nya ba akofo na ya wo enu ntia kan kire ema no bi yentu ma no fo se mo fo mo bo so asem emfa nya niam mo fo mo pe omo mro mo wanse na nimdie no omo enya bi no omo enya emema no be ma ohoi obi keka ebedu mebe no aba fom so enu tini America ne se ewura enfom so na enya aba wan kasa wo kan be me so kasa no wo ni otumi ye wo wura ye sraw ni otumi ye no wo mani nti enya sa de no wa bra wo wanse pa wa esa kutire janan wa ye niam kama wa ye bibia be wo kasa ye kura a surprise me chese wo kasa na woni ye no kura no aye no kama da form kama nti me sraw enfo obai ho ahi enkwanko ye enkwala no abro wa me sra wa ne wa ye no na mo ni ame se ne se na no ye hwe mu no na se nkwa no suku no akonfom je se wo munya kane a emfa nya prep abande wo de ne ka France meba wo tuatua ne kakra ka dan tete so enfo ba ne ho ahi wate ne nkwa na de da che wo munyina na so obo kwen so ka se me mani a ye no nyam hye mawo na ye no nyam hye so ma wo mo so so eno nti me sra wo tete kane a ne kane kakra wa
wo de me na me sre wo se me hu animu pa wo ba say ya kam no be din komo pa me na me sre wo enkoda ne nti why enkoda ne nti ma me de ye fa ne nto ncheche say wo wie ni case and also sebi nani mrade ne wa ya ma no nani aso eno nti ye de enkoda ne nti why yesre mu me enu nyina enkoda ne nti yadamase enkwada ne nti yadamase Tabita clinic enso se wadamase se wo ba santemem ase no magina to mu abusia ose yade bia e ha wo no se wo wiase na wodi nko ade a ekowie mu e wo sofola alignment hwe ni mu wo ehwo e na Tabita clinic wo wasi sofola ya wani chem opatase kwantempo no so no wotra eye wo fro overhead na center change ko nim kakra wo sane na no na eye your friend is saying baby alignment no e wo wonsa nifa so no atwam na akobenkum so sofola alignment hwa wusi anu atwam na wawura ho eye Tabita clinic wasi prostrate ko memma dodo na wonom amantem ai enka kantete be say 50 years ago na komo ba ya nka mema omutiase a enkene prostrate di omo konse no komo da so tiase enu nti wo se wuku da bia free prostrate screening wo ye eye free de ewu hia na wo card sika wo ma hoda wo ye de acha wo kwa me so oba so se diabetes ase kire yade no so no wo tu ase ana se wo ye free screening no bi e de ama wo ebi wo so no so no wo hwe eye free wo mo e de rubber to mo be mem no wo hwa mo waduro na watimi eto ma mema sem na di mu me so be ma wo bo adabrijo awon sem no emma ayede wo si akwan bia se eye wa wode ne nso akogina ho ana se bia wode ne fibroid ana se de e na akwakoye osi akwan eye namu nsan ya de no so no wo se wo tenete e wo ho mfa nkwada eye Tabita clinic dia de bia ha wo no me so bomode ode bibidro kan e na esa ya de bomode ana e frɛ no 0260 1962 19 0260 1962 19 Sanso and a 0203 347 647 Tabita clinic what any ayasa efie na Universal Natural Clinic say edro when e buadro eti mesro wa say en kancho wo a won kase mu ebuo wa won kase mu ayemre anasa honam nyina no wote nkasa ya wo ya wa hodwo wa ye bete wo jo ho enje meso bibi biara eye won yade kwankro bia no wasefo ni chemu atonso airslide bonso mu ho na wakwa akwaje wa yaresa e wo ho wono mo fifide kudam ya wonom se edi dwuma wo madwuma yefo no so anim ti wo buade obekasa ho kama 0556 244 102 0556 244 102 and 0200 158 272 and only one Emma na 3 days charcoal powder ese yen kan kire obia wo pesa ho na aduane toso obia wudi die Emma aduane kwa oyam de ase esro eya na awudro ni efi bi wo ho a ya na ebatabata aduane no ho ne ano de ahodo ni nyina no etwetwe eye poison ahodo ni fi ni nyina no wa bla wudi egu nsom no wakan no mu ano wanom gura eno ano no eye 3 days charcoal powder mesro kidney ade bebo ho ba de afro yade nkeka nyina no eye 3 days charcoal powder ena ebo ho ban ede afro se bambo atrema we no yesa yare sabo kitima eye 3 days charcoal powder ena wasa o ma won saka wa kira kwan no ewo asokore mampo be Pentecost asori dan ho bomode afro wonom 0243 943 413 0243 943 413 Abeheba clinic wasita no so apatrapa tano so apatrapa bema ya wo bema no ewo bema na wo bema na twa ko hyemti senkunuma ya eba foforo bema wo de na hyerenke afon ayefia mesro eye Abeheba clinic blani enya ni boyi na ahoden so mlemu ma wa wo de ne ye boyi wotele etua ho se pim so no endi dwuma bia ne nyina no kowie mu ewo Abeheba clinic yes eno echi no fibroid stomach ulcer treya de ene kekan ne nyina no kowie mu ewo tano so apatrapa eye junction ho oben ho 0243 345 392 0243 345 392 and 0506 460 208 na Amuzu Herbal Clinic ose ode odon so abedwa so obaya wo ba no enkoye wo ma asem ni nkoye chicha be ma ruwa ma chicha bacha Sompa
yen kakra mako now they na ye chacha say so gina mu no mesro enye wo de na say man ho be ma ne ba no atom chaka da bi esa chie e wo say so eye odon so eno na oba wo kwakwaje e de free amuzu herbal clinic nchen na ama oba yo no de mutitin wa na say mu keka wa wutitin de oba bi wa say do for chi oba yire na o enko wa say do for chi da ho say pam oh yes sir ukunu be jawa ko for babu flower no eye amuzu herbal clinic odon so ene wo say won so wuma wonsa enkebie 0247 776743 0247 776743 yefa mizo mpa ye minimum na yenkoma Mary homla na mizo free drink no ewiabo ohine yire meka se nyina bi sisi mencha na mebo ne kakra unse manimu ma na me twe ne kakra mesra odwumadie bia wudie opese wankasa no home etimi twawe ya mo home ne ya fom home ne mu ya nwuno ewia na ebo kakra se ewia ma se ewia ma ye kakra eye mizo free drink dwumadie bia wudie bia no mesra se ye yiyo awade ene eyiyo ne nyina party ahodo ne nyina no ye gi mizo ne bi ene die wankasa wadofo ne bekanfo aboaba so na wonom so abisa waze se na hefa na akofa free ye watch almost say e was Sompa FM Sompa TV na mizo drink ne ye wo mango de enko a ene ye wo mixed fruit no so 5G meza eno so boa papa ne mema bia bafia ase no mani mai mobo na so mo kwa ye be hwa pa bia mom na omo de acheche wo no mawre be ma omo mema sam na kosoro busia e ma wa ho de jinsi wom green tea wom grapefruit wom guarana na mo no te eti bi 0246 270 221 0246 270 221 no any mizo free drink one Emma ya free ebusu chapo e was Sompa FM ha e was swame na akakakra ma Mary asem no e na aba beto ho no abroetia mami yo me da se pa sewa pejoti hwemanim kakra bibia be fine nanso me enkasa enkyerɛ kakra because bibia sia se eye enne ya minim se nka wonye because ebre kwa ade echi na wonyine no na wadwen mu nso so ebie ma ene ema bi ye enkwada ekɔ school no obi to dwom ewo nyomtofu o se wanya bia so mu ye onuaba okumpa ho ye na o so mu ye okumpa eni baabia oyerepa wate okumpa o bible mu da oyerepa ena wo bible mu me dese be ma no said you see no start early na oto ne bo ase twen wo ma mo ware ya de na chese minim se na moni eje mo ho ankasa mo atena wa be 20 years ni na be ma be ye kunu pa ya na ka efiri oba no se wo ye matured ena wunya wani da ho kakra bi anka be men se de ye site ne kasai ne eniema wa ye eyinka enye de be kwa akɔwie ni ansa na be ma betu afirifie ede efia ono a tutu ne mɔwere mu ede ne sika asi obetu agya ho akɔpɛ baabi atena bible aka ɔse eye obema bia pese okotena edan atifi sense oni oba ntokwa pani ebetena efie mu se what ma editiri mu de ene bema ne tena ye dodo na ne tirimu ya ne de susu se ase waware no oni na wo awie ne de eno no na wo ka bibi se na ware na nya oya se wa ma me I put it to you say ya oya pa it's never true sanya ya in fact bema oni wa wo nine na watutua wahwe no to the extent say wakwa ware oba afoforo aye oba afoforo ho ade se wa je mfomso no kakra tum wantimi ti bema na ama na meye okumpa ama ena ama akwa wie sa nti da bia me ka se bema pa wakwa ware mu awo be nine miensa ne mienu a o sa akɔhye aware afoforo ase oye mmobo mmobo papa abrantie wo kasa sa no niema ewo ewe no ha twe ne ha so ye dey twe no pa enti ne mesrese wa ne se yemfa papa ne de nto nchen se si ye ya waba ya nimi o ma menom
ye mienu unua ni o maame no mienu ya yete wani mu o maame de meka kire woni se bo ho so waja fie na ma wani na ho ne sofie ni mu yie eye me de sa o ka so o ton wa ama ne kwan mo ama na nton ka se o no ma abo asesa ma wani na ho na wo de mafie no kwa nso mobo na se wa pe bibi ye utie me pe bibi ye na fa son kola ni mu yen ya wari kura se ye tie wari ase no da bia me tu maba wa fo se tena wa wari ase te se de wonni obi hwawo because nyame ohwe ye nyina so ho ntina oba kwa wari e wo se kura wadwuma ansa na wa ye dey wako aware no ase no enhyedam fa wo ho nto be ma no so bebre sam pempen so ya aduru ya wako wari wasa akwa ware mesre wada se ne be ya wakoma beto yem na obedo ma na wo ma no be kwatiri no pe bibi ye wo fie untua dan ka eno de ya sre nyame adom mama ne ohene yire asre se be ma no o metete light bill no kakra enim so obesom sa oba obesom sa but apart from that no kola ni hwemu no eye dan a odi bibi beba emema omunya omuma sa o be ma no ye uhwe na oye responsible ankasa onya ne ma ne sa da but enso wani ni odi beba no still ehwan hia wakọ ware a ohwe obi ne ma ntino you demand more yes so ba no kula so woni sika don't do that enyesa okay ma wani mra wo ma no ho ye adwuma na hwe wo ma na kakra bia ode beba no na wasom na ode aboa ama nkwada ne hwe na yede akoso se udi na chi wo ma be basa because wakọ ware enti se udi na chi a me se eni na chi ye kan ode bi beba ba eni na chi pi musese nkwada no omo wo nsem hwe na wa ma ankodum pempen so se obeba be sesa wo ma na koka okura ne de ho wote ha wote Ghana ha oyam ebetwa wo se na wonsa aguti enti nya abotre ka wakoma to yem na kakra bia ode beba no work hard never support na nkwala na abrabo nsi ni ye why sa work hard never support enkwada no me so me da se ma Mary ne yete ne kana na ye ka se ya omuna samwo bema wa ba be sraye ye danase oso obeta ye chia ma bibia ye kama atofo po kwa bere na wunu bobe ma vim o se sai wa asemi ho kasa me entie ma bro watia tawo no we obai so o sha obeje jowon obe mi ameme abro chewe mi twanitia aso how to make sense of ma mel ne cancer akasa amaye ye nya ba no onyi bibintum na wontie de ma me no maka no me be na ka metwa afa na me hwa na metwa so because yesi eduro beji wa ya atrema tie enye wadwen se bia obeye ene me be ma ene ni nsi agan wo nsi fie no ono ha adan ana ono wo fo ana wo ko ene wa ma bie wa anka wo de na be ontimi nya hwema nyi enka se wa na wo hwema ka wo ma ho ontimi hwe nkora ntina wo ba enti ba waba na me hwe kwa me foso wa niema be toyi ena me niskani bi hia ansara me ba adwuma wo skani pa o ka chim se unti mu akoma eno nchese bia ye ne ye ni bi ne mu akomo e bo akoma na million se wa wugitum na million a month de me mfa brim e ma be so kran so so china kran ne baba akon se nsan gu na o hia ne banti ono obede on hia no ntime pa cha so so hia no wo suba ne wo ne ye nkitinkiti bi no se tie asema ye ka no se wa nye ama ye ma mem entie na ye obedwiri fie na to agu ga sasa asem ka ne ka ayi abrotia ma te ya o kana se ya yire no ma ye ka asem nche no ohene yire ye mema no me specific am mere sure me section won push me me sofo me mani push me wote me so push me a nyame anya duma e bia na kara somdwu no bana som nwu no me kara kwa cha ba bia me de me nwunu wo de me ye wo no wotimi ntefie ho enti me ka asem kire because we hu hawa wo si maintain ayi be ma no se wo hu ha dia wo ti be se maintain be ma na aka be me ko ja okokra na ka be feel proud
emre ne kontino ye nkyere bi ne mu mesrew de me maame ne maka no na wakoma na fon ne ja me na mhwe no wo mu ade chai enka bi da wo mu ade no ne 20 years eno na buka so wo mu ade ha ade ye me ya ne say mimi ba e wo school enko ye bato mu school mu no kwakọ yi no wo so na hwe no wo na yi no ana wonya okudo no wo yi na de obepeska koma no se wa na do kukudu akoyi na kwa aban eti hwe ne pa ne nyina mu so dia dance say na milio bi ba kakrakra enne asetere mu no mama efri general besi samli mimi boto na meka ebu odene ewo mia mi fie me nkasa ora fi se wo kita onsem ana yo me dase emu odi wo mimi fie eti se mimi enya bi ama me kura na nsem ba ko makura ache me mane tie me but minim ha wo misi ene nkura ne kasa efa ma mo ne gie eti gele kwa de be hunu a ye di ma ne ye de oh eti ye be se ye yire nom ye nwia ma nom ye guess nom monti yase because ye ya dwenye be me bia dwenye mo na ma dwenye papa eti mo nkura yen na mo yes jaja se ma wo kan ho se ye ya mem ama be me na koma to ne ye mo a oh na koma be to ne one day be bitimisi ye kan say no ye nyina enye ntum ne ne be ma ne kan asundwe mu wodawruma ebisia se de na ene na wo ka kira beba wo yi hwe be ma so no woto nyema ma pampers bibia ba no ma 1 million wa empushi ni so fa bi nka ho wo hwani ya ebe kokora wonya bi woni anso keto a wa wo hwe wo kese wo dire ko gina koto so a koto no ntimi ma kiri ntum se onkobo akomo eti ebe sere ye nwia ba ye do me ye ni be ma ne nkasa na asundwe mra na wo ofre wa se wo man inference wo fon so won fa fon inference ni ba so onkoto fon man ba enu kwa no wale mite wo tie Sompa na ka da so wale obutima ba bebia ja so wo nya wo ja so nya wo but obutima nya japade asene ono ne ho so hunu communication ya obutima biti be ma wo ya ono akase na discover ofre wa se me pa che wo ode ma wo mani ne ne nkasa fasade fe no wo ja wo ade o ma bi wo no ma sisa be me ne ja no wo wale enso so wo hwe na yire ne siri ni ono ne yire no wo fa ne kura yire dada kasa aho brasie odo yi obe se wonu nyansa sa ohini ne mpacho man fancy odi for pa kwabla na abusia osofo yete ne nka no na kakra me de eto abadwafo de no so no ene se ma yesika ya na ehye ma botom de aka ya ne ahobrasia ne kasada ye beka ma na to wonum tirim na omudo mu nsa hye boto na sikotoko num na omayidi amayen aka kwan ye befa so a ye bedefe wonum ewo enna kwan so ewo ye didi ana ye duane nuamu na ye de agisika no de ama ababa ye yankasa ye de a mama kan hye mama say wa marriage itself is an institution da bia na me ka say e wo sanke ye ti school pa wa ye krado so obeware no na nko akọ red wa fantete ye mu a 70 years or worry crown now 20 years are still maturity no na eni ho e wa awade e kwan so yes aware e wo ho no e ya na yese ne kwan ware enti wo komu a who left and right na ehu kwan ya wo befa so betoto na bia mu nso no se wo ya ba ya na wo tie mi na me ka cho be ma no ni dua na esense de dimo no ne ma me wa mo ama wo kwan na me ama wo kwan awo wa mo aba won ko a ogum no na wunyina benkum ana ase nifa be ma bia si so be ya ma asem on pe ma ase bank wa ma me se opam wanti ase eti hu se do no ye na ho omre eti wo ba na it's up to you so be hwe na be ma na ho omre ya koye ma asem say ya nsanom say ya yonko gro ne ade no wo be hwe no wa cable ne down ye ni 100% man wo ho ye ni 100% woman ase lady wo ho e ya 60-70% over na the goodness no and ase ne na advantages na best 60-70% and you take it the rest of the 40-30% you manage obi anyone na what dey come it's up to you so be hwe no to wa kwan ma trimo de e ba na afate se de ma na mo ka no onim se be ma no ne hya ase free de nkura be mu nti no e ye ne dia but yen kan che na ma ne se wukunu kitawa so ni mu ye wan hwe ye obi be hwem ne be dro che no ya me kura nke be ya me ya 0551131931 0551931931 0548931931 hello good afternoon hello me da for my hi ma no be what ya yay me think I next in Kaizo
Yo, Nana one ye. Nana one, papa. Enti me brand tia ya papa. I said the American said them and Casa will be a very one. Chile Casana. If you can tell the cancer or ban one can appoint to them. I want my car. One can come to them so what you are on the house. Going to function. Actually, I call for now kind of so much. But I have a chance for one. Yes, so yeah, that was say hello, good afternoon. Hello, good afternoon, neighbor. Oh, the share baby, I will friend new ding. Me patch wrestling career from Michelle. Okay. Na, I'm patch you. Hello? Oh. Hello. Yeah, what the share home and Tracy. Hello, Temenka. Sorry. Hello, good afternoon. Afternoon. Pacho dini baby out free. Okay. Yeah. Then try the okay. Pacho yentio. Made off from Pacho yetio. Oh, so sorry. Your lines and a katekatiana munyam name umbejina. So hello, good afternoon. That old Tuminka. Pacho metawonka. Aha, missing the mature brain, I miss some Mobama. Yeah, that's it. Now, make a African for your friend Steven. Okay. Missing the Pachu brain, so for dear, so for no canoe, burning chair, no mammy. As I said, na creva, we ain't young common freeze as you could move you, Osha. So burning macro crack. Amber. Them and me in the cat, I will no beer, or your home, but Osha never been quay. I was a training Muntina, but my Genesis, I could have before. I could go hang there, no, that's all now with that car, and never to my to do, Barnes and 20 years of no canina, and Babu, and Aquayame. Yachak and Tampo phone, and a good afternoon. Good afternoon. The Pacho Dini baby out free. Your friend in English, I make a free tamale. Okay. Mebacho kakra me kan say oba no ombre no hwahye e manu kunu na be ma no responsible father. So ombre no hwahye ma be ma na be ma mu nyina be wie okunu wie mu. Mate, ya da se papa be omunya wari phobium. Good afternoon. Ya friend David me say free jenjo. Stephen yentio. Oh ma to ban for pa ya da ma. Ban de any na yakitabi but they are there high how ya na be ham won the high beni bon so na mo hyehyem Yes, Sompa. yes and tell the okay the bano e kasa onu an papdo den ban okay you yeah that's it. Last caller, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Oh. Good afternoon. Good afternoon. Last call out any baby out free. That's a very good Western. Why stay north for Pacho Yentio? But I'm a better you know with no one. Now, what I can be a canny beam. Let's say I ban or man. Okay. I don't know. Good Joe, yate yada se ebusiafo yemfa ne nyina ensia ma me se wa nyankopon ya adomu a oni producer beka se nim se adwadwuma beba ha se nom na de ye ka kire oni nyina no na ya ka kire no ma me mo wa ha se nom unu ya bable wati ame so mo wa ha se nom next time biem ne nim so you are still young obetimi asako hia be ma foforo bi ye hu be ma yo na entimi mo nim se nkwada no so obehwe mo kama na light bay no so ye ho kwan de be fa so be ye fro na asomdua ba wate nti kwa koma to yem Kevin Pacho German Sompa Nkomo so so de wasem ba se no mo a ye ma entoma mahu se oba no sha atade on ada be ba no juju star na fabra wate aha nti me se champion Pacho fama na my sure yeah obema foforo be sa so mo biem ti yo ebusiafo Sompa Nkomo eye bola second story about bedwa case number 2 ya de ba be hihya so sesia na ene anyila ebedwa anyila me betena ase ede edikan
travel and tour agency bi ye beka wonom ho asem Hakiba ayaguso ye ne mpanyimfo hwetwe nkomo wo ya na o mate wasan ofra na ya hyeda akatew wo ya na said you cannot be rich switch off and kwafo pa wonom fresh Sompa Nkomo producer no enya asem keto acha otwinwuni I bet you ya na da wo ha se no na your friend is Ministry of Tourism for ewo ho na yetimi di to me krata the money pekuo bi anaso da sani bi se Jennifer kobu nkwofo afa so anase Jennifer nkwofo tu kwan ewo abra ye fa ye ni ni eche se wonum ye genuinely anase they are real ya umbe ye adwuma na emom omunye bukata na sometimes I ask the authority say womu dwumadie no ade sitting at Accra na say wonum tenkna ho ano de say de womu ye se omu te office ne aka ye sa show da ye ba womu ho nko a why na producer yaka asem na wie mo treteno Hakiba fo ene amode ade asem se mo bema mo mpa mani mo ntoma na yehu mo na yehu mo face to face we are ready for you enya ntrene bo na bema ye jam asem ne kada a lot of people are calling ena Hakiba ena ya sisa na ese krabo ya se ba akofo ayi santa sefa nchire blasa hene masa akọ bia ba akọ wa ejo so jase mu old office na de ma jeje nkrofo sika wi enti matum kure we are ready for you Sompa Nkomo for ya se ye nsuro obi enti no se wa ya krado se obebu amanfo afaso a yeso ye beka wa se bebom da bia until say mo ba be ya mo asede ye hwe na yenko computer so adwadie na mamma makọ abansa ye ba na yakọ computer so de ba na yatoa asem no so ye wura wadaroma memo wakọ aba na bra wanim kakra na kasa memem na asem na aba no kra memem ni abrenya wa asem no fa ho e na kasa bokọ na ho te say na mi adom en shada yanso anya sa udin de say e fra mi samolam kafra wate senu wate kafra wate amedase kafra papa kafra na say ya na be ya Ghana panyifo yete ho any at office ni licenses adwumadi akro poti a wonum di kodi say ya nokra say nya nokra bia ya wonum o hintadua kire akrofo nko afa ni ya nim na ya adwuma kwa ni de mla ato wonum adwuma ho ni akrofo no mo de mla o makwaje mla na wonum de ya Akibafo ya sramo say de musi di nsamo ba ha se nkwofo asam no mo fo musika mla wonum na ya nkoto aye na abraboye bonanka akokọ na mananka obotoma wate na wo maame ba bia wo frɛ no wo maame na papa no wonu munyankofo bi te sɛ wɛsɛ mo mususu atete kakra e ka won ka ba ya sa de no wonnua bi ɛna ka edi bi di na ka ba yoda I am telling you this is the last day ya dey ye bo kokọ sɛ wo anyi wuti ye next time ye be show wo mfo nyini wo television so ama ni padom nyina wiase nyina hu sɛ de wo sitie na wajai said ya wutona wojeji amanfo sika da potokura woteta nkwanchai won sanka mo naika ena de da wojeji amanfo kwadu 3 no akonya ndodo na ade abom ye kwa computer so de dem na ba ye the case number 2 ne be hye so Jimmy D ekwan papa won sabetumi aka osika a wonya intentina fo biara wo ZPay so no won sabetumi aka wo MoneyGram cash pickup token ko ZPay mobile money so asanso edi 10 cedis na ya sanso de kasamre apay wo so you will seek our ZPay agent Yenina ye tie Sompa tie kitwe bi pe you will seek a bie biara wo pe a ohaw biara nimu se wo pe MoneyGram fa wo mobile na bo *270# na fe wa bo option 7 na wo wi a wakoyen agent ahoduo pi a eben wo akoyi usika ye ho no nia wo pe na yeye bank for bepon na ZPay mobile money die ye boho abre biara Jimmy D akwenye bebre a akwensidie biara nimu na emum kai se nsise kakra wo ho ya obi benya nso a na free yare
mami no mienu ansenso ye yare kro ya nanso ene Universal Natural Clinic ada romanti ye mobo wo yare ho bebre sansa wo de bedan no wo fa be fo kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho oposo taya wo ya eye no mpemu yare Universal Natural Clinic sabra ene massage ni bia ba funi amapa ene animdefo ene wo de bemmiemia nkakran ko sisa wo so benya wayares ana wo de no eye tridi yade malaria typhoid yade ni ana hepatitis yade no ene hawo eye Universal Natural Clinic ena make am for the amawo ye fun yade de eye munketo akra yare bia hawo no fa bedan Universal Natural Clinic na doctor fo nimdefo no mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso S-line bonsuo mu ho a wo kwa wanim kakra won sani fa so be ho Universal Natural Clinic ana fraying e was 0556 244 102 and 0200 158 272 Universal Natural Clinic na minti benya wayarisa. The glory belongs to you. Meju ho ya pao. Ne nemre musa won fa wo a. Enye Tabita Clinic e na wokọ. Me de heba de min ko biemu. Ya kwa bre. Wo be kwa wo hu hwe. Ejadu nya abotre. Na Tabita de omo da soronko. Nti message ya de yi obetimi ahwe. Me mema sem so ko fam o. Me junso so a. Me ti yaw. Na se ne machi kasa tutume. Na me nan so aye titriti. Ebetimi aye sunsumu ya de o. O ya sure. Me junso tentem. Na ma me gidi se me prostate ho atochima. Na me ti se ne ne fa ne si dwame. Na ni achi woso mi stroke kra se wan hwa stroke den hu bagim ka wakoma to yem Tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na omo kira kwan wan Tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene die anim hwe e wo sofolai ene patase kwantempon so enkran so owo Medina Firestone Footbridge wa afei owo takwa ena takra de telephone 0260 1962 19 0260 6219 Eni Tabita ya pomodini ago GN life dawase se wenya ye mujidi ye nida se ye besi ye dademu efise ye guso agidi se wabrabo nhia se wo pese wo to insurance a oni yen sha ase no so ana se open semphobia e dia fa yen smart child policy no ho yen passage plan policy yen lifeguard policy ana open wo sika gie no ho nsemsem bia freying our 0503 740 990 GN Life. Still, every life matters. For Yanamwase, Sompa Nkomo suni eye bola yera yamwakwa babim. Na oye kremonia na oye jidi ni se Kristonia na ase na nanom jidi ni bi na ukrem. Achome Christian. Okay. Kevin Famani se siama ye somo mayen. Also we did the same. Samuel Amo. Okay, nti me Samuel Amo. Me Samuel Amo. Me kita trust yimo. Kita trust yimo. Sense mo amebeka nyina. Sense mo amebeka nyina. Eya no kretrodo. Enkontomponim. Nti Erade boa me. Court. Yera ede na eha wawie. Yese hakiba fo anso so obi de ne de ba ye so mo de bia wo wagon. Anything. Mbacho somewhere last year. Okay. Na me wo Dubai me ne madam for bako. And I introduce you Hakiba mami. Wa dan for na introduce you Hakiba for ma. Okay. And na okachem so mu ye travel and tour. Into no. Organize football match kind of saying. Hazakas ne. Also there na football ye bia. Hazakas. Any team bako. Kinfaisa. Yeah. Okay. Into no. Omode supporters no ba fam akọ Sompa FM Italy njo de Akiba na mama mi na me frɛ no me ne kasa no say 30,000 no me ne ka me no be see 25 300 million and about 250 million old Ghana cedis. Okay. Into no esa me send me passport picture any passport copy me send man and also I was semi 2 years can be Intimatia 6,000. Me send wo a woman. Okay. 6,000. And I am say October. I didn't be ready. But now was maintaining ka. Me friend no. And na nyaptre e be yi. Oh friend why? Me friend Akiba na nkasa. Me friend na de bia no mama story. And me friend madam from na me na wo ho na me bisa an say. E dey na ekoso.
because ono na o introduce no mami and also when your problem kakra nti no nya nyina ye tie sompa na nya abotre because me na na wo no so ne de wo ono so ye bi okay hanti nya abotre etina wa na akiba no frɛ sɛ Italy na oye no problem about no obey Germany amaye nam no problem the same price there no problem it's a matching until last year October and our friend say I then I ready into memra na me ba na me betua kakra kan ti me kodua na de baka na metua ti me do last year October 22nd na me do Ghana free Dubai e buy because no need that kwan say o ba be ko Germany hagi ba de obetu kwan okay and I'm do 22nd to 25th and a meeting wa Accra and I'm the passport no any sika 5,000 cedis medical man until now I say ending of October Sompa FM October na ibo movie every time ni na ba no me friend a minya no me friend a onfa woman message no we read it on my reply they see ne maintain and can be the me bra no nso ba Ghana ana o ka chem say yamra ha na yamfa ya sam madam na mun ka bi mai okay wa be fie wate na unua no wai awa bonte ba ko nso so atena se ne mo amoba ye doso be ma akwa aba unua so hwere sem ne mo ama mo nyina nti no ye be ye na osu din de sen Jonathan you also free fa oh ton cape ton oh okay ole kodo cape we said do free cape na ba cape fo wo krom Sompa Nkomo wo krom eye bola ebusiafo yen kan cho se GN Bank wase wonu so ababiem me so omokoya wonu ma ba and the policies ahodo dodo na betimi abo abrabon kan kro wonu ede aba enti wonum se kakra bi akita wono say 30 Ghana citizens smart chat policy no na wo de aye foto aboto e de ama wo ba no kakra no wonyini no no wanya sika kakra na watime e de ahwe ne sukukuro mu no enye bare den bia emfa emma saa so e na passage plan policy no enso e wo ho wo toto no kakra ese ahohini nti e na ya jamore wo tia kakra enu bla ho bekwa ahihia mu no na wonum adomo no mo yi sika no e de bia ka ho e de ama sanso na lifeguard policy no enso eboa ama wo ha hodo bia obenya ewo eyesika semu bia no wonum aboa na passage plan no wo bi se obi bi free mu anasa odofo bi free mu a eno no ma boa se sika semu de afa ho wo penti ase bia na se bia na no mu didwa ena bia temachie bi ba ho anasa bia bibi be si mu ya o pesa wo sa na mo ba be didwa ni nyina no number no 0503 740 990 0503 740 990 GN or say still every life matters nkwa bia na say obia ehu hienti no mesro ya na waye e de ho akodom wonum e de ama Liberty Conference July dia no baso life and calendar of Balanata Evangelistic Ministry Edum Hyper Road ehwo e na baso ene asemo wonom de to so ba hene yodu boacha wa ye kendifo no es let my light shine ma mekania insurance oja na emo mama so enhye matamfo nyina se na ma wo mo ehuhu nyina no ento form e wo menso makwan mu na nyame nipa o ma hene yodu boache wono e na edi dwumedie yanim e de abre wo me so ye July edition no e na e baso no na Dina Hamilton e na e ba be wo so enwom kwa mejedu efa grace wonum nyina e ba wontin e be ya sengege no bra ne babeje wo light na airshine wo ho Liberty Conference was say a place of unlimited possibility wo ena bibia bekoto te dia ma wozipe wonom so baba kwa afofra ye fa so e dia ma ne sika dia send sika wa bla ye ntete wo ne mom ye ma bonuses ne ya cheche sika ne bi so de aka ho eno ti ye ka cho se se bia wo gi sika de free abrocha na se bibi ana se MoneyGram ne ade ade nyina ye zipe eno an se wo boy yes star 270 hash now I press one now they register now we are no an say ma wo information bi ID card no information bi a wo bi na they hyehyem kama we ye dempa
yema bonus wo ho san so na wo gi sika so amesro ye send will be ano na eye bonus so atimi esu eno so ye star 270 hash na wa press option 2 no na wa send sika no ni nyina no wo chopi bonus senkwa ye zpay wo si Jimmy de no ene kwan foforo na kanisa heba center mesro omuso omu de adura basisi yade menstrual pains candidiasis white gonorrhea syphilis and munyalo wa hudo prostate won sensem nyina wonom edi wonom enupa no etu ase kanisa heba mixture ena womo edi emma wo bomo de ba bia to no bia na to no ebi ewo ho 0247 887 436 and now 0202 990 943 and no any kanisa heba one so emebusia bomoden na efre won bema akwa baby mai ada wasi amwasa no ma odoti aduan ko ma nso aboni ene ma enkoye kafra wate abefie na so eba ne sen nyina ye tie sompa senya mebla no kana we mesinia okay ewo adwumam okay nse nam no so na medi hu sa brawe bra Richard okay na senya asem ne se no according to ye na meni mesinia edi hu nkomo no so wonimu oni obi na ewo side Dubai o IFM bra Richard na bra Richard nam obi so na odem report nti sadia obebo na manie na odi nipa na mame okay odi hakiba na mane ede ma me nti ewu me ni chat me frɛ no so frɛ me and I am say last year ni mu no so sadia on so kan amount on kran bodo kan 400 million 40,000 and you can na begina to 25,000 which is okay. 250 Sompa FM nti no also bejibi nti nyame adom no yekodu ho a na ye start adwuma ya dina kan ade amano nti mutua 10,000 okay 100 million yeah last year no okay nti since I'm this kind of man no that day na me send this kind of man no be pin system na me ka say asamo wa twaso ho so na besie minim ai me ma me yensen se boso manim ye kɔ ne mprensa be ma akwa aba na udin the same Richard Pachoyo na also dai okay odim koye no ti nya gidi wonimu ti me koye na me introduce madam fu say akiba ne ka kyerem say se be kwa me peni pama no ti na me ne madam fu de ye adwuma baako nyina ye tie sompa ye kwa na ye ka kwentu because ye pesi free baby ko baby nti me ka kwentu no masem kyerdo so wo no kra no pese okọ na me se o me free kiba na kiba ne se okay ene sade ya memfa ne no mama no ne kasa nti one ne kasa ti me ka kyerɛ madam fu kra se mama ni ntua sika no to onya abotre no ne nkata ono ne kasa enuru achi ansana na me se dakro na ono ne free no ne ye transaction no Sunday skano man on 60 million ti ye wo musa na oye ne se o kimfesa eni niwe dubiase wa organize match bi omo ba bebo eno ye Italy okay ti date ne yi nyina wo de ma me na me badafo ba ko friend Mike ti oye no so yen cancel ye adwuma na ye ne yemra na emse bibia settle sene okay no muntwa madwuma na mo ye wo Dubai na mo mra bibia settle wow ene ye cancel me ne nipa mienu ye ko cancel ye no ene ye buy na o ka kyerem se aka we ti we no on so en cancel no so mra bibia settle tina ene ne kasa tina we no kura na se no o se cancel no so o to no boase me no kura ka se won to no boase na china mine precise of friend no ne china no the picture man no of Sunday Germany pictures ne ade nti e ma ye so convinced ade no asset ampa oni kin face abowie o the pictures ne nyina akere e Okumasi Sports Stadium and yes you tina o se yankan ho a entumi ore yo se yankan ho a bia bekachi tina e se digidi ne ni abri di we buy ne no friend wa kra
ɛna ɔde sinikae no ɛma no ɔka kyerɛ kuiba no ka kyerɛ yɛn nyinaa yɛ tie Sompa na ma no ɛna ɔka kyerɛ m sɛ wei sei no so ne deɛ no ɔwɔ Germany nti ɔgye invitation ntɛntɛntɛnti wei no wanka no ho na wɔnsɛn ne sika no nto ne mumu no so ɔma account ɛna ɔsɛnde wei ka kyerɛ m sɛ ɔsɛnde 50 so ɔsɛnde 50 okay already 10,000 ne nyinaa na de ma no na bisa kiba na ɔsɛ wasɛnde de ama no ti sɛ wawie bibia nti ɔba Ghana na ɔde invitation aba yɛ nyina yɛtwɛn sɛ invitation no bɛde ɛbɛba ɛwɔ hɔ na ɔka kyerɛ sɛ bibi ayɛ ayi kakra nti yɛntwentwɛn nti mebɔɔ owura amane na mebɔɔ wei so amane nti da bia ne yɛhwɛ animu na sɛ nada na kyena na wei na brother baako bi ɔno no deɛ no am sɛ 2 years ni ɛna mede no kɔɔ sɛ ɔnkɔyɛ passport ɛwɔ ne hɔ ɔno so pɛ sɛ ɔtu kwan nti ne 80 million koraa wanya 80 million passport nyina ka ɛhɔ nti mebaeɛ no na guy no baeɛ no ɔsɛ me na mede no kɔɔ ɛkɔyɛ ne passport no kɔpɛ akwantuo ma na anyɛ yie nti sɛ maba deɛ a memɛsen na mene no nkɔ Cuba hɔ na kɔgye ne sika yɛne yɛnkɔ hwɛ sɛ yɛbɛkwan yɛbɛfa so ɔde bɛtu akwan no anasɛ wɔnsa bɛka sika no nti na age na register age na G scan I'm say mo interview no say age ba age wɔsɛ on de nyɔ na age kura de me to blacklist my friend me sanka no okay na ne me ne sɛ ne medi mekɔ omo invite me police for no invite me on be family office say yenko ti me ne police me call police station no ana ma police free na be foul Thomas your friend Thomas okay and 80 million account I went to me am find to kwan okay ba me na me de call register we no ma no say na akosise ena say ye pek kwan be fa say be gisika no koma to yem entina ma ba fie no Sompa Nkomo ye te sa akata no ye ka jagumu a ba bia eja no wo bia na be ba be hyew unipa kron ba bia wo bia nti akiba momo enyina ye fa happy birthday ekọ enfama Buhari Mohammed Sani dodo na friend rich boss ene eye wa woda ye ma nyamepa ye ka kire nyankopon se ye sre na da ono mo nkwatente ahoden ne apomden wo mo wonfamfra adomo enko adomo udwumedie mu nyina no awurade ema ye die enye ochefa ewo mu na woma adom sika enso enye wodia da happy birthday to you rich boss nyankopon koso a enhra me se champon asem no eno no we ye bre no eswente no sima ba akomienu na ye mo no tofua wo hene nyame nhyira wo pa sene wasi aso asemu ya eja wodi yeso ya je nkyere kakra enne no ewiase ganai ene wiase babia ayede intensa no obi betitine mo wremu obenye sika kakra no na ade ede na koma so pa na opese wode ye na enne no wo hene the youth of today no emrantie no a wo mo aba no ebinom ese wo mutumirika ewo sikapemu wo mutumirika wo adwuma bia wo mo creative obedu ba bia ye ne ya ye ni mo media se consult why consult why debe e why consult basa bebre na be obi kwa kiosu bi consult oh consult se atiaso se atiaso be de mintimi hu da sebe wo bia titine mo wremu kankan wo mo ya wo mu dofuo wo be so mo na wo mu do musika no mu didimirika emrantia no de ye be kan sem say doko wo be dive into the case no ne be kra tourism kra no krata dem wo mo krapo no ne be kra nso ani na se be kra ne tetemfichire ya enso mo sem kan den na no ne ba ya ho no ye ne anya dia wo se krata bia wo ye wo be 10 million en krata enso abrantia san krata wo se den tinam wo timi 10 million ne ntene kira so ba se o fele form so mo na mo fele ne ade amani pa no kwa mo nkan kire no na da no mo ne ade eno tini ye kan se okay wo nyankopon adom se digital ne kan sempo
computer nneɛma bi a yɛaba Ghana IT innovation ama nneɛma wei no nyinaa agyeɛ no ayɛfo sure ɛna wopɛ passport a wommerɛ online wɔ hɔ wopɛ visa ne nya ne sɛ wo sika no nkrata no bɛsisi ano no ne ada na nneɛma sɛ ne sɛ mmerante ne maba ya mpɛ sɛ mutu kwan mamu ho bɔ fiaa after all yɛtena prɛ mu a obi tumi siesie ne ho firi soro bɛka fam ne mo awie ni nanim anya asɛm ketewa ɛnso wɔsrɛ sɛ fili me fom ma me na me bi ho na magye ma hwɛ so ma hwɛ fo na ma fili ama anya niwu anya nwanwa enti mamu ho bɔ fia sɛ ɛna yɛnkɔ sukuu yɛsukuu nua de enti yɛbɛduru hɔ no yɛkɔka de ma asɛm me so duru ne sɛ wo ntebrafo kra yɛbɛma wo interpreter enti me sram yɛnya genuine krata ne yɛnya sankrofo yi a wɔn pɛ so mu di esika anya sɛ wɔn hwɛ yɛ kura ɛde yadeɛ ebi na bɛ brɛ wɔ yɛ wunye sɛ bi asafo ahụ na wɔn nso yɛ wɔn yɛ saa ne ma wɔn nyina ye yɛayɛ kɔkɔtwa yɛbɛyɛ ɛnyɛ adi a sɛbisɛbi o ɔsofo yɛ ɔtewe ɔbɛhwɛ wɔn sɛ wɔn ntrase yɛda ase obi ama ho kwan sa Mrs. Champont ma Mary yɛ kɔsi ma baako mmienu na yɛsɔre abrabɔ akwantu kwan bia ye nyina ye tu kwan wo abrabɔ yi mu nanso uduru baabi na se kwan no se wonnim a se de Mrs. Champont kan bisa mu yie hwehwɛ mu yie na obisafo nto kwan na sika pɛ eja se 250 million 300 million Ghana ha pa ubenya se sika na bra wa bre otrumuti atim fifiri na wo yonko na da ne na ede no wa beje ayede adi yesra mo ye fa sa kwan we su mrante egu ha wo mani ho antwenya agro enti yesra mo ye kan foforo beba with different name na me twa no sa ayi we say ekofo frɛ no producer aso bo awie they say obefa different name asa ko bu nipa bi wo ba bi nti wuti bibi sa esrese wuramu ye wadamfo a wugi ni di na aka akire wo de na nso hwehwemu ye ekwa akire bisa wa achi ansa na nso de ho be wuramu a waye dey wa wuramu because obi e pebrabo sanya brabo a enkasa ne me emma ana mo nso a mo yesa na mo nyina mo de enkrofo edin bi ne na da ne na de eje mo yonkonom esika edie no me se nya free sa o wontimi ni obi sika emma abrabo no mo mewie ye nkoduru enkosi sa unwie unuru piram emre enkrofo sore wo mo nyina na ewai na mo wankura na no da so kokot enti nya free sa unya enkonkosi eyisa dimpa eyese ahonya enti mo gidin a mo nyi dimpa eno na be dimpa no eno na ebeboa ama nsomo abobra ewo madwuma yi mu akwa akiri ma Mary yeda synchronizer for yesi yadamu live kentampo tachima yadamu ewo ho ntini yadamu nyina se kwia boachi wa yadom woni papa tos be chia mu nyina na wie won kranza 90.7 so for mabrotia ko na mabrotia me ka se mi nsape ya semu mabrotia ade na wakaka abrantie no next week ye de beto so sure na dwuma bebi owo bebi otie yenye ni nyina Monday kro hini ni bakola mpa na wonye mfiri ho ye de beto so na ya kire ne ono ne bobra ne yen ye bobre se onti yenka onye very careful na abroti ya wankasa ehi na wokoro abroti ya wankasa ehi na wokoro okwahin yeti Ghana ha yesi ko Dubai yakodu Dubai yesi ko Germany bibini abrabo de boko ye nim kwa abna obraya kwento asa tutubi abroti Ghana dio ya kan say Ghana dio what do you ever say o don't have that first that Roma when air condition muti na Dubai we what you say Dubai the same to you na ho na say sika no de e da krampo na your ministers nyo no mo jo Ghana sika ni area of from say mo say ko Germany na ko eten then so abrantie man voice ya before and onya store also opeka onya car opela cruiser onya land cruiser opabuchiri onya abroche kura stay opeprin jaji akwani abrotia so for poor kwabra ne atene nka no na me de me nka wo bia de aban nyina nyomu na ye bibie ai Ghana Tourism Authority
One of na ye BBA to me krata travel and tours agency for no. One of them home to me krata na ya na me hwese ne. Na say DF what ye good just so. Woman na mo tell share store sumu. No mo chi amanfo what are they doing there? Ma one mo sit say na mo tran kranko na mo nya adwuma no. One mo si for momla. Na obi nso so basa obeji to me krata. Ye ni na chinko ha no office kro betimi kwaje just container. Fear be sama ye travel and tour no aye IBJ consult. IBJ travel and tour agency. No they aboho bawe no obo amanfo gu so. Sa su ne ban bi na woni pa bi mu a akro no honhom mu makron fo su ban e wo won mo makọ jimra ade abata ho no. Ye ka cho mo say wo mu nyina ba bi ye 0551931931 0541931931 0548 931 931 0548 931 931 Sompa TV at them Sompa 93.1 and no YouTube no and so Sompa TV Facebook Sompa TV Ghana. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Medofu, good afternoon. Sompa FM. Oh, quite unfortunate. Good afternoon. Yes, for good afternoon. Me pacho, good afternoon. Madam, pacha po mo eh. Nyami adom na nso eh. Nyami adom ko pacha mo kasa free bo ase. Pacho yentio. Ina ye eduka ni Ghana, ni ntina ma wo chaba. Unemployment. Amusra wa amunyi wo musical mo. Ye beje di ama wonum ko akoma to yam good afternoon. Medafu, good afternoon. Afternoon, oh, phone to say. Pacho nyami adom na nso eh. I see you here. Yanko ye ni ma ye brenet ya ye. I brenet ya mo, Mr. Mada. Mo asem ka kan bi kan why, Mr. Mada. Hello. Yes, yo. Na masem ba ko ye. Sewa na sema na ka pese me kabi na me tell na me san kamo. Sewa ni problem mo start program here. The same problem. The same problem. So when tuma any this juma ye me what baby yeah the production line e betu joint no ye twa wo number ni sesi agina so kakra bi ma ye be kasa why mate ana say ye the number ni betu jwa no wa free producer na ye di nkomo why mate aha ay jina so kakra bi ma ye na ye mfa wo number no. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Afternoon, madam. Pacho, dini baby out free. Yeah, my program was Sompa TV so na some year mo ka kan bo bin tu ma fa no na ma from Munante. Yes, you. Ma from later na. Okay, also be fair later. Yeah, the number be betu ja production line no wa friend. Good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon. You don't for dini baby out free. Mr. Koto, kasa sita kwale. Okay. Ta de entio. Mo na pa mo ye. Mr. Wada. Akwanto ne aba no. Sisi agana ha mo ha pa o. Mo ha pa. Me chata no pa no bi bia ko freme. Akwanto sire ma me ba bi so tu pa. So adwene ye yen. Adwene keka mo yen. 100 million, 10 million ko chama nyon ko so wa nyina ko ko diba. The good whole Jimana I'm going to be some type of your Munya. But so much of Munya Romeo and yes, I did. It's a Ghana for this Buno, a music of a ship, Somana. And see a better than the one said, all one thing how much show my need. The yes, I bring the win for the ordinary people. Let us look on or more coverage. Yeah, say, yeah, the offering you know is see her say no. Me ba cha mo for production line nto so e ma ye wa same bia opesa won Sompa Nkomo bola foding come on line in the dash no 0541 126626 0541 126626 dear ha wo bia na me sofre Minister IBJ wadun ebetwetwe enkomo Akiba for your so next week and definitely Mr. Akiba your picture will be on our screens. Yada mo ase yan fa seda ema yera IBJ wa your chief executive producer yera Collins Amopoko ya Grace obapoku ya hofefo papa bi tuntum se yo Buzi caption mine so and akosia so mo ase dara ya Grace papa bi ma me wata
osema me friend sasa na ode Buffalo Soldier ene Rexford Ketche onom ne Kevin mu nyina ye wonom afamu de e de boa ye mesese champion ye dana se papa ye ne wabeboa madwumedie na koso e panel member odwumedie so sanso so ena ma Mary yesuma me enso ye dano ase na no omo anu awo papa ma me se wa baby owo bia mam se wabonso ye chia ohini ni amesa papa bi de asante magina atumu amakranche adazoa baby owo bia no ye dana se enche next month ne ma me yiyo na baso ntimo adaroma ya na ma hye no so no makoja ye ewo achim kwan wasa misro ya na ye behwe na ye hu de ye beye midi de ohene ire ma me akua ye boa asia ma ye dam ase ama moniti e kron to nyankopon ye adomo a eda juada ode dom ye na amesa papa bi judge 1 obeba be fa dwumedie na konwa atena so na de wo ho no watimi ede amamo